आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबदा मरुइबा पाव मणिपुर तंपाकी जिला मंगा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर थौबाल अमसुंग कक्सिंग जिला सिंगदा हौजिकसु कर्फ्यू लैरी इंटरनेट थिंगली अरामबाई तेंगोल की शटडाउन सु चथरी असम दा इसिंग इचाउगी फिबम मखाताना फगलकले मतम अमदा तोंगान ताबगुम उरंबा अवांग पोगलमदम ngasidi कनेक्टिविटी अमसुंग खुमांग चौसिनबगी खुदम ओइरे अमसुंग अमेरिका की उपराष्ट्रपति अमदी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनरमलगा कांग्रेस की एमपी शशि थरूर ने लुसिंगबा संसद की मिहुत कांगबुगी अमेरिका खोंगसत लोइसिनख्रे मणिपुर तंपाकी जिला मंगा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर थौबाल अमसुंग कक्सिंग जिला सिंगदा हौजिकसु कर्फ्यू लैरी हौखिबा थांगजे नुमिकी नुमिदांग अथेंगबदगी थमजिनखिबा कर्फ्यू असिना मरम ओइदुना मियामगी महौसागी पुंसिदा साउना काइबा थोकले फार्मेसी नतना कैथेल अमदी दुकानसिंग हांगनद्रे तंगाई फदबा थबकसिंग अमसुंग मीडिया नतना लंबिदा मी अमसुंग गाड़ी चथोक चसिन क्या तौद्रे कर्फ्यू मनुंगदा ngasiगी ओइनदी अयुक्तगी हौजिक फावबदा पामदबा थौदोक थोकपगी पाव लेते अखोइगी कक्सिंग पाउमिन हाई कक्सिंग टाउनगी लंबिसिंग थिंजिंदुना मी चथोक चसिन याद्रे बैंक याउना ऑफिसिंग थोंग लोले फार्मेसी नतना कैथेल अमसुंग दुकानसिंग सु फमनद्रे पुन्ना येंगबदा हौजिकी ओइनदी जिला असिदा शांति ओइरी अमरोमदा रामबाई तेंगोल न कौबा नुमित तरानी की शटडाउन अदुमक चथरी ngarang numidangdi Imphal gi manung amasung akoiba mafam kya da khongjang jangsilakpasing tanखाइनबा security force na tear gas na singba kapkhi ngarang mafam kya da miyam na thoroktuna lambi thingbagi khongjang sing changsinki marak sida jila manga asida internet thingjinkhibana miyam da khudungcha da bachawna mayoknare Manipur da security force na ngarang mafam kya da thiba humbagi thabuk chathabada aina thingkhraba loop KCP PWG gi miyai ahum phare police na hai मखोइगी मनुंगदा अनीना थौबाल जिला की लेसांगथेम बाजारदगी अदुगा अमना इम्फाल ईस्ट जिला की सावंबुंग वाइरीदगी फाबने मखोइ मियामदगी नमदुना सेल खाइबदा चेनबा मियोइसिंगनी चुराचांदपुर इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट जिला सिंगदगी सिक्योरिटी फोर्स ना खुसुखुलाई कैमरम फागतपा ngamle फागतलबा खुलाइसिंग अदुगी मनुंगदा नोंगमई बोम अमसुंग नोंगमई मरु कैमरम यावी हाइरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स ता DGP ना सभापति ओइदुना ngarang pangthokhiba mifamda aina yadaba miyoising amadi खुसुखुलाइसिंग फागतपगी थबक हने यंगसिनख्रे मिफम अदुदा DIG रेंज टू कक्सिंग की SP अमसुंग कक्सिंग पुलिस की मकोक थोंबो ऑफिशियल क्याना सरुक याखी मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा एकेडमिक सेशन 2015 की BE अमसुंग MTech प्रोग्राम सिंग दा मिंगचनबगी मतम यैथोकले अनोबो मतम कोना लौथोरकनी हाइना MIT की प्रिंसिपल की सेरोल अमना हाइरी असम दा इसिंग चाउगी फिबा मखाताना फगलकले ngarang isaw amsung chingning khaibada nauna misi mina thokpagi paw leite isaw amsung chingning khaibada hojik phawbada mi kulumdoi leikhidre mi lising kuntra hena relief camp sama kuntra da sangjafam lawduna leiri NDRF amasung SDRF na hojik su mi kanbagi thabak makhata na sathari hojik su jila 12 gi khung jamapan romgi mi lakh ahum lom isaw gi awaba mayok na duna leiri brahmaputra yauna maruiba turel kya gi singi mai hantharakle adubu तुरेल खरगी दी खुदोंग थिबा याबी थाकी मथक्ता सेली कामरूप जिला दा इसाव की फिबम खर फगलपदगी कामरूप तगी नॉर्थ गुवाहाटी फावबा फेरी सर्विस अमुक हौरे अवांग थंगबा सिक्किम की चातेन दा थोरकपा यादना लेरंबा यामद्रबदा मियोय कुनि पान अमसुंग लानमी की मियोय कुन ngarang हेलीकॉप्टर न पुथोरकले लमदम अदुदा का हेना कन नोंग चुबदगी मफम क्या दा सिंगनिंग खाइदुना लंबी फाउनदबदगी थोरकपा यादना लेरपनी मियोय सिंग अदुगी मनुंगदा अंगांग लम कोइबा लाकपा मियोइसिंग अमसुंग टैक्सी ड्राइवर न सिंगबा याउरी मफम अदुदा लैरिबा लानमीगी मियोइसिंगी चाना थकनबा पोलमसिंग MI-17 हेलीकॉप्टर सिजनदुना पुसिली सातेंदगी पुथोरकलबा मी पुनमक असोय अंगाम याउदना पाक्योंग एयरपोर्ट यौरकले मिजोराम दा नौना सेंबा भैरबी साइरांग रेलवे लाइन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज की कमिश्नर सेफ्टी ना यंगसिलगनी भैरबी साइरांग रेल लंबी असी केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की मखादा पाइखपा यामना मरुओइबा लंबी अमनी मसिना अवांग नोंगपोक लमदम की कनेक्टिविटी अमसुंग सेनमिलोंदा चावना मतेंग ओइरगनी रेल मंत्रालयना रेल लंबी असी म्यांमार ngamkhai फावबा सांगदोंनबा थौरंग तौरी आकाशवाणी न मियामगी सेबादा ब्रॉडकास्ट तौरकपा ngarang chahi 34 पुंग फारे 1953 की जूनदा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पु ऑल इंडिया रेडियो हाइना मिंगथोनखी भारत न निंगतमलबा मतुंगदा ऑल इंडिया रेडियो असी आकाशवाणी हाइना पाकथोक चाउथोरखी
ngasi di Akashvani gi station 932 leiduna leibak asigi apunba mising gi sada 30 cover tawba ngamle amasung lol kulumdoi amadi dialect sa 93 ta broadcast tawri Akashvani gi external services na leibak sam gi mathakta broadcast tawri tabiriba pawase Akashvani Imphal dagini Bharatna haukiba sahi tara asida seba susasan amasung garib kalyan gi wakhalonda sauna awonba purakpa ngamle masiga mari lenana Akashvani na haukiba sahi 13 da mapungoiba sector singda paikhalakpa thabak singi akhanaba tharong kya sandoktuna lakli ngasi awang pulamdamda oirakliba awonba singi matangda akhanana paudamli matam amada tongan tabagum oramba awang poklamdam asi ngasi di connectivity amadi khumang sauksinbagi khudam ama oire paudam ama Over the last decade, Northeast has witnessed a remarkable shift from isolation to integration. Under the Act East policy and the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the region has moved from neglect to priority. Signing of peace accords has led to peace and decline in violence in the region, and these efforts have paved the way for reducing Armed Forces Special Power Act coverage in the region. Recently, Assam and Arunachal Pradesh have signed a MOU to resolve a decades-old boundary dispute. Connectivity has improved like never before. 10 new greenfield airports, new rail links in states like Mizoram, and Ro-Ro ferry services on the Brahmaputra have transformed mobility. Iconic projects like the Bogibeel Bridge have brought once remote regions closer. Schemes like PM Divine and Unnati 2024 are unlocking new economic potential. Over 1,35,000 crore rupees worth of externally added projects have been supported to boost infrastructure and livelihoods. The region is on track to harness 15,000 megawatts of clean energy through a major push in hydroelectric power development. Today, the Northeast is not just a frontier, it is a rising engine of India's development journey. Akshit Vaidyan, Akashvani News, Delhi. विकसित भारत का अमृत काल सेवा सुशासन कांग्रेस के एमपी शशि थरूर लुचिंग राजनीति दल पुनमकी मिहुत यावबा संसद की मिहुत कांगबु अदुगी अमेरिका खोंगसत लोइसिनख्रे खोंगसत अदु लोइसिनद्रिङै ममांगदा मिहुत कांगबु अदुना अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वांस अमदी Deputy Secretary of State Christopher Landauga unaramki makoina lusingbasing aduda Pakistan dagi horokpa terrorism thengnanaba Bharat ki asetpa phirep adu khanghanki Congress MP Sri Shashi Tharoor na lusingba mihut kangbu adu April gi Pahalgam terror attack matungda Bharat na sathakhiba Operation Sindur amadi terrorism gi mayakta Bharat ki phirep malemgi lebak singda khanghalunaba sakhiba mihut kangbu sing adugi manungda aroiba khongsatni mihut kangbu asi Bharat na malemgi lebak singda Bharat ki wakhalon amasung Pakistan asi terrorism ga samnaba lebak ni haibadu khanghalunaba semkhiba mihut kangbu taret adugi manungda amani mihut kangbu asi June 3 da America gi konungda thungki amasung numit humni gi manungda Capitol Hills amasung Washington da lusingba kaya ain semba miyoy kya ga unaduna ngamkhai lana satharakpa terrorism gi matangda Bharat ki phirep khanghanki BJP MP Ravi Shankar Prasad na lusingba mihut kangbu su mai pakna Germany da chatluraba tungda Delhi da halakre maki kangbu asina Italy, Denmark, France, England, Belgium amasung Germany da chatki Kendra gi Art Sciences Mantri Dr. Jitendra Singh na Norway gi International Development Mantri ga ngarang numidang Monaco da unakre unaba adu da Norway gi mantri na handak Jammu Kashmir gi Pahalgam da thokiba terror attack adu da mahaki lebak na Bharat pu mapung phana saugatli haina phongdokhi Social media da thagat pawarolamada Dr. Jitendra Singh na hai Norway gi miyamna thaudok adu da yamna pendaba phongdokna ki amasung Pradhan Mantri Narendra Modi lebak adu da lahaningbagi apamba phongdokhi America gi Rashtrapati Donald Trump na lebak 12 gi miyoising America da sanghandanaba thingba thamkhiba adu ngasidagi chanaba haure athingba thamliba lebak sing adugi manungda Afghanistan, Myanmar amasung Republic of Congo yauri aroibada maroiba paw amuhanna Manipur Tampaki Zilla Manga, Imphal East, Imphal West, Bisnupur, Thawal amasung Kaksing Zilla singda hojiksu curfew leiri, internet thingli, Arambai Tengol gi shutdown su sathari. Assam da ising chawgi phibam makata na fagalakle. Matam amada tongan tabagum uramba awang nupulamdam ngasidi connectivity amasung khumang sauksinbagi khudam oire. Amasung America gi Uparashtrapati amadi Deputy Secretary of State unaram laga Congress ki MP Shashi Tharoor na lusingba sangsad ki mihut kangbu gi America khungsat loisinkhre. Paulo Jare